Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana muri iki gitondo cyiza. Imana yongeye kutugira neza, ikaba iduhaye umunsi wa gatanu, umunsi w'intsinzi ku buzima bwacu twese. Ndabakire rero muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Ndizera ko Uwiteka aza kubagira neza uyu munsi, muza kubona kugira neza kw'Imana. Imana yaza gukora ibidasanzwe ku buzima bwanyu, mwebwe mwese muri ko muranyumva uyu mwanya. Birashoboka ko ugwaye, birashoboka ko ufite ibibazo bitandukanye, birashoboka ko hari intervention y'Imana ukeneye mu buzima bwawe. Reka ngusabe ngo wongere kandi wizere, uhanga amaso Imana, wiringira Imana. Iraza gukora ikidasanzwe mu buzima bwawe no mu buzima bw'inshuti yawe cyangwa se mu muryango wawe. Imana ibagire neza, mukomeza kubana natwe muri kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze iki cyumweru turi kwiga ijambo ryiza Uwiteka yadusize ku mutima, kandi nifuza ko turigira iryacu. Ijambo ryanditse mu Baroma 6:12. Bibiliya iravuga ngo none rero icyaha ntikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ibyo yifuza. Imibiri yanyu nimwemere ko Satani ayiteza ibyaha. Icyaha nikiganze mu buzima bwawe. Ndagusaba muri kano kanya wongere kandi wiyambure, wongere kandi ushira ku ruhande, wongere kandi uterere kure, ujugunye kure ikintu cyose cyitwa icyaha mu buzima bwawe, kugira ngo Uwiteka akomeze guhabwa icyubahiro muri wewe. Haleluya. Dukomeje rero gusenga no kwinginga Imana, dutakambira Imana, tuyisabe kugira ngo Imana itubohore kandi Imana idutabare muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana nanone tugiye gusengeramo muri kino gitondo ryanditse muri kino gitabo nyene c'Abaroma igice cya 6 umurongo wa 20. Paulo aratubwira ngo mukirabagurano b'icyaha nimwaganzwa no kugororoka cyangwa se no gukiranuka. Ariko twereka ko kera tutaramenya agakiza, tutarakira Kristo, Imana itaratura muri twebwe, twari tuganzwe n'ibyaha, twari tugendeye mu nzira za Satani, twakora ibyo Satani ashaka, ibyo dutegetse, iby'imibiri yacu dutegetse. Nta gukiranuka kw'Imana kwari muri twebwe. Ng'ico gihe twaganzwa n'icyaha, twarabagurano b'ibyaha. Icyo gihe rero twese dushobora kuba twarakinyuruzemwo tutaramenya Imana, ugasanga twabaye mu buzima bw'ibyaha. Ariko Bibiliya irakomeza ivuga kuri 21 ngo none rero icyo gihe ngo mwari n'imbuto ki mu bibamaramaza ubu, ngo kuko amaherezo yabyo ari urupfu. Urumva, amaherezo y'ibyaha, amaherezo yo kugendera kure y'Imana ngo ni urupfu. Yesu adufashe bwoko bw'Imana. 22 ngo ariko noneho ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icyaha, mushakarira Imana, mufise imbuto zanyu zizana ukwezwa, kandi amaherezo ni ubugingo budashira. Yesu ashimwe cyane. Ngo twacungujwe ngo kugira ngo nitwongere kuganzwa n'icyaha. Nshuti yanjye uriko uranyumva muri kano kanya, nagira nkwibutse ibanga rimwe Kristo yadukoreye. Nagira nkwibutse igikorwa Kristo yakoze mu buzima bwacu. Kera nibyo twari tuganzwe n'ibyaha, kera nibyo twarakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Kera Satani yari yatuboshe, yari yaradufashe atugira imbata z'ibyaha. Ariko Kristo nawe hari icyo yakoze. Haleluya. Hari icyo yakoze mu buzima bwacu. Yaratubohoye, yaraducunguye ngo kugira ngo nitwongere, haleluya, kuganzwa n'icyaha. Haleluya, haleluya. Nico gituma kuba muri Kristo Yesu ubuzima bwacu burabohoka. Birababaje rero kuba umuntu ashobora kuba ngo ari muri Kristo Yesu ariko akijakari y'ibyaha. Oya, ntabwo bikunda ko Kristo yaganza umutima wawe, yaganza ubugingo bwawe, yaganza umwuka wawe, ngo na Satani nawe ngo yongera se aganza umutima wawe. Ntibishoboka. Abami babiri ntabwo bashobora gutura ahantu hamwe. Oya, Kristo n'umwami w'abami. Yaje muri wewe arasenya, agakuraho, akimura ikintu cyose kidatungaye mu buzima bwawe. Reka umwemerere muri kino gitondo, umwinginga, umutakambire, umubwire ngo Kristo, ndifuza ko uncungura, ugacungura ubugingo bwanjye. Birashoboka ko umubiri wawe Satani yawuboshe, birashoboka ko umwuka wawe hari
hari abazimu bawufashe bakawukoresha ibyaha. Abantu benshi bakora ibyaha badashaka kubera ko hari imbaraga zibaboshe, kubera ko hari imbaraga zibakontorora. Abantu benshi bagenda mu bintu bidatunganye batabishakaga, ahubwo kubera ko hari imbaraga zibapusha zibasunikiramwo. Ariko reka nkubwire ngo Kristo yiteguye kukubohora, yiteguye kukugira neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turagushimiye kuri Imana igira neza. Bohora ubwoko bwawe, bohora umuntu wese ariko aranyumva ukeneye gutabagwa, ukeneye kugirirwa neza nawe Mwami. Ibyaha byamubashe, imbaraga zamugwanije zitsindwe muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kubohoka, ndatura gukira, ndatura gutabagwa, ndatura kuvanwa aho Satani yateretse abana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Bakira imbaraga zo gutsinda, bakira imbaraga zo kunesha, bakira imbaraga z'ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Intsinzi yawe Mwami igaze mu buzima bwabo, kuko bacunguwe amaraso y'igiciro. Urakoze kuri Imana igira neza, icubara n'inganji bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka bagire neza bwoko bw'Imana. Mwari muri kumwe nanje Arsene Ndikumana. Musangiza handi ijambo ry'Imana bahaga umugisha. Shalom.